okurugera abatura batari bamwe na munonga bakizire kuremererwa imbera y'obushwere bengi tubashangirine betombwitira polisi n'ebindi bibina ebiri kurwanirira obugabe bw'abakazi ngo bakozire kihango omu kucumbagiza amaka mengi iringira abo kuba bashije umukazi kwa kweza kutunga sente yareba ngo bishate yine sente amuhindura busha abo kwa bupini n'ibingi harimo n'abashira bayicyayira bakwenda kurwa no mu makabu katambu Kureto buzubu government yanyu umuntu nashohora mugiye gukoraje omwesigo mubisya embuzo girise ezayita kari yabo erinagenzere kakora handi karugura karre echeza kumara wicebe yo mukazi weka ninjire kaberi yani babi abana nabashomesa konkabiri atwabentukora nshomesa turubabiri turugita fees hatkuba ikombe binabya yiguru fees yandemerram eyashwirwa makagarumu aine yabana barengira ari bashaka hatkuna tundache banza niza kwera abana biyansigira bo kuremerwa amahurire kugamuhika yiza yarabiro mwere sibaza polisi nabanza birangu ntatundache banza kandi ubuza kwera abana izindi nshongeze rukuriza abakazi nk'abana bato nabashija kubatuntuza no kubaraza hankoni ubwisireho no kubabingo mu maka agubayombekere hamwe abantu bongera kwetombwita bari kugira ngo ibiragiro bya government bikizire kugwera urubaje rw'abakazi rere manja nyingi zibasingiza nkoze sente zange nyina kalimo kange nenkola obusente bwange bwe tusingo gama mu bwakazi kati bwemba nyina omusajja nenda banga ebyenkulakulana mu bwongo bwenga bitono nga kitono mu bwongo bwenga tukirimu kati nze nenkolanga ebisente bwange neneguliranga akataka ng'omusajja takalimu nga temulimu na mukono gwe nga temulimu na sente ze nga temulimu na maanyi ge naye nze nenkagulanga nze naye nga sente sizibye ate nga sizimubbyeko naye nga nzikoze kati guba mukunze n'omusajja wange gubeera musango mbanziza omusango okugula ekintu ekyo bite babebembezi nibagirangwa amateeka garuho ngo konka amakani gende nkwatanisa na rukundo bitu kutarukurara omuntaro yaronda sentese yagura ekibanja kyale yena nakikwereka kame cyane onkato ine kumwiga kwa mugabe kugira kutayina kucandika mu mazina ge yayaza kuzitaka akenda kurwatanisa mu mazina gandi mwembi kine busi agana makuru nagereka ngo imishango iri kweshumba mu 15 niye tungirwe kuyiho mwako gutandika omuri ryantonde yonka umugando wabirare minister w'ibya science na technology Dr. Elioda Tumwesije hashabira abaziro mu district ya Shemo kwezirika bakashomesa abana babo okwenda ngo bagire nyensi ya nungi ekintu cyo kushomesa ekintu cha entasiye changa neka rufitiriyo 3 kintu Dr. Elioda konka nagira ngo kutomwa no mwishomero omuzire ashemerire kuba inemerimo yentasiya mwete basangwe sente tuno kuziye mbintu 1 aba amakorero abantu bakagenda bakora amakorero bakagenda sente 2 habaho services nuzo eby'amashuri ogwagarukire yaje mbere rumuze gw'abantu abarukwebaganisa mwahabwa amadini agumize ngo abantu bona bakahangwa ruhango umwe abasiramu n'abakristo bona bakarga ahamuntu Abraham mwene tukwatanisuba okwikiriza ebyo nabigambira hakanisa ya Katoche Church of Uganda erukushangwa muri Shema Central Division aha mukoro gwo kusima kwishomero ya Young Stars Nursery and Primary School abaganda bagira ngo okudiza guba mwoyo
Nke kanisa tongera kusima Sheikh Abdulatifu gwechi yakora kusimira a church. Of course baturi nkishomero ya Young Stars rutuyendo twagira Gashakwa Sandeke William.